Imana cyagenze gute Mungu acuranga byamugendeke gute nubwo ntaririye mami warazamuye gira mami wanjye iki batumyumunda nubwo ntaririye mami warazamuye gira mami wanjye iki batumyumunda ariko abantu bazabanezezwa n'ijambo ry'Imana muzamura amaboko ukunda nezerewe kandi yo nezerewe ibintu babihindutse Imana icubahiro umunezero wacu ni iremwa ryacu Imana ngo iture igihumekera umwuka amazuru ngo umuntu agira ubugingo buzima turashima Imana ko twaha ubugingo buzima hanyuma Satani aradushuka ashuka Eva arya ku mbuto ahereza umugabo kwa kuremwa Imana kuba kurashize ndetse ngo Imana yicuza icyatumye ire mu muntu ako twakoze igitangaza ngo Imana yicuza icyatumye ire gute ire mu muntu hanyuma rero ngo umuntu arirukanka arihisha ngo arangije yambara ibicocero kwambara ibicocero hanyuma ngo Imana duhe Imana icubahiro igitonyanga ca mbere gisobanura iki cyo muri Edeni gisobanura imbabazi byose ko ari bitanu ndababwira ico bisobanura ica mbere gisobanura iki imbabazi ngo Imana rero ngo yongera kandi kutugirira imbabazi ni naho ijambo imbabazi ritukomoka imbabazi zawe izo zankijije urukundo nirwo rwakijije narabo Imana ngo itugirira imbabazi ngo ifata nako ifata itungo cyangwa inyamaswa imwe mu nyamaswa zo muri Edeni ngo irayibaga ivusha amaraso ngo ifata uruhu rwayo ngo igenda ishakashaka umuntu turashima Imana ko atari twe twashatse Imana ahubwo Imana niyo giye dushakashaka Imana yagukuye mu isayo mwigaragura mwivata iragenda igushakashaka turashima Imana twebwe nta buruhare twagize mu bwo gukizwa jewe sinigeze namenye nanyuze gusa ku rusengero gusa numva bararirimbye kandi mu gataramo ko kuwa kabiri gatoya bariko baririmba gusa nyuze ku rusengero ariko ndi umusinzi wa wundi mubi cyane mubi je sinari umusinzi bene woroheje nari umusinzi wa wundi mubi nyura ku rusengero aho ngaho gusa yine gutyo numva bararimbye indirimbo baravuga ngo numva Yesu anemeza ko mbuza imbaraga ngo nje musenga iteka ngo ntaco nzamuburana none numva baravuze ngo yanyishura imyenda ngo yamba bari ibyaha ngo bituma nerade ndi hanze ngira ngo nije bavuze nama nishira ndabujirana ngo siko muravuga ngo no babarirwa uko njewe nuko nabijije ko muntu ufana nabigise mu ruhare iyo ndirimbo niba ari ya 88 simi mu gucimisha uko nje niyo yankishije duhe Imana icubahiro bitonyanga by'amaraso yewe gorigota sivakwibagirwa yewe gorigota umubere y'ijuru yewe gorigota urwagaciro gorigota ibindi byose asifiwe amen muri njara avuze ngo nimeokoka na sababu na zambi zangu nimepona turashima Imana kuko noneho Imana ngo imwambika uruhu imaze kumwambika uruhu naho ngaho rero isezerano muri njara rimwe umwe aravuga ngo Pasaka ya kwanza ilikuwa wapi ilikuwa Edeni duhe Imana icubahiro cyane izo ni imbabazi ziki imbabazi z'Imana Yesu utigeze umenya icaha yambaye iki ishusho y'icaha igitonyanga ca kabiri ni igitonyanga cyo kwa muze Ibrahim duhe Imana icubahiro cyane Buramu yigeze kumubona ushusho y'imfizi ndagira ngo simutindaho kubera ko mu gitondo twamuzeho cyane Imana ihimbazwe ko Ibrahim ni nawe wujuje isezerano yakoze ikintu kimwe giteye ubwoba ahimbaza amen Imana namubwira ngo nagende avusha amaraso nagende yica umwana wiwe